Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Ingkang kula takdimi Bapak Kapendana, ingkang kula hormati Bapak-bapak, ingkang kula hormati ibu-ibu, mbak-mbak, lan sedaya monggo lakonen kita maturaken puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat rahmat dan pertolongan Allah kita ditakdiraken saged rawuh dari sesarengan istighosah ndonga kaos mugi-mugi niat dan bakat kita dari rumah kita terus sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umat pun lan atur salatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun kabare Bu? Sedaya? Wis semangat. Berat badannya pripun ditimbang mau derek? Kurang apa tetap apa tambah? Pripun pengeluarane ekonomi tambah? Alhamdulillah. Manfaat hidup Ramadan karomau jasadahu ala niram. Barang siapa senang gembira menyambut datang bulan Ramadan dengan ibadah, dengan puasa, dengan makan yang bergizi, supaya badannya kuat, maka dicatat oleh Allah diharamkan jasadnya dari api. Nah, kalau niat kita memang benar menghormati bulan Ramadan, ya, senang, maka itu termasuk yang memang dijauhkan dari api. Berarti masuk ke dulu. Semangat dulu. Dalam hadis Nabi itu dia disebutkan bahwasanya al jannatu usmaqatun arba'in warna fa'il. Surga itu sampun diciptakne mulai zaman Nabi Adam. Nabi Adam riyen diciptakne tempat tinggal pertama kali wonten surga. Lah, surga niku rindu kanan dumateng 4 golongan. Dan nomor setunggal tali Quran. Napa Bu? Tali Quran. Wong sing seneng maca Al-Qur'an. Terus jenengan percaya iki ya Bu, tafsir al-Qur'an iki nggih bacaan Al-Qur'an beserta maknane. Lah, yang ingkang seneng maos mempelajari lan ngamali Al-Qur'an niku dirindukan oleh surga. Alhamdulillah. Iki tadaruse teng griya pun kita jos, napa kita sajos, napa digawe. Mungkin sakit istiqomah ya Bu. Apa brutal tambah betul. Nek niate ngaji nggih termasuk talil Quran. Nek iso wis kulhu wae wis diwaos pelajaran. Mau diwaos. Niku ora bacaan Al-Qur'an kata nggih. Fatihah niku Al-Qur'an mboten. Nggih. Lah terus kulhu kurang binas niku nggih bacaan Al-Qur'an. Nek ora iso maca apa niku Al-Baqarah, Al-Imran Bu. Wis puter mau kulhu nggih Bu. Sing boten sakit lho nggih. Nek sakit nggih alhamdulillah. Mumpung niki bulan Ramadan niku satu huruf biasanya nilai 10 nek bulan Ramadan nggih dilipat ganda. Istilahnya yang mall itu apa Bu? Big sale apa big lah obral apa bulan Ramadan ini obral ganja. Pun kita ontosi toh setahun diperi muga-muga ketemu bulan Ramadan. Nggih to Bu? Ya pun dugi kang nggih. Monggo kita gunakan damel ibadah. Selamat pun esok jam 1 jam 2 kenceng apa maca Quran iki dibaten. Dibaten mboten apa nggih Bu? Diwaca suarane karek pinten napa ibu Mbak? Mboten napa. Sing penting napa dewa? Sanes masak Bu wis selesai. Oh timbang nganggo didamel maos Al-Qur'an. Alhamdulillah. Oke ditengeri ya Bu. Aku wis katan. Syukur-syukur mungkin diselamati nomor disyukuri dibleh bapak kata ya Bu. Oke pas menuju Al-Qur'an dibarene ngoten nggih mboten apa. Niku sae nggih namine talil Quran. Wong sing seneng maca Al-Qur'an apa meneh tadarus
dirindukan surga. Kok nek dalu sampai sunat jam 12 terus kita terus karo kalian talit. Lah nggih. Lah monggo dibiasane tadarus nggih Bu. Al-Qur'an. Nah, terus nomor kali yang surga berkaitan kali bulan Ramadan ya. Hafidhil lisan. Tiang ingkang saged jaga lisan. Menawi bulan Ramadan nggih, lisane dijaga aja sampai nyakiti orang lain. Tidak usah digunakan untuk memfitnah, mengolok-olok, adu domba. Lah niku menghilangkan pahala puasa lisan tapi pahalanya hilang. Kita nek ngomong sing boten berguna, sing ngomong sing jorok, sing elek, niku monggo kita hindari. Tiang ingkang bisa menjaga lisan niku dirindukan surga. Ngomong ngaten mboten napa nggih Bu, tapi penting mboten nyakiti orang lain. Ngomong sak pocot tapi menyakitkan. Yo, hati-hati nyapa teko-teko urusan. Iya, kalau kata niku menyakitkan nggih. Insyaallah. Ngomong kata apa sekedhik sing penting manfaat. Aja sampai kelarang. Nah, niku dirindukan surga. Terus nomor 3, bahwa ini ujian. Gini kok mau memberi makan kepada orang lain. Pertama ini hadis ini turunnya juga asbabul nurute berkaitan kali bulan Ramadan. Artinya memberi takjil, memberi makan buat buka puasa atau makanan setelah apa boleh jangan kayak tadarus itu akan yang bikin apa? Tuluran. Lah apa kata? Nah, orang yang suka memberi makan orang lain, suka sedekah. Lah niku dirindukan surga. Seolah-olah kayak berkurang, tapi artinya tambah baliasdat, tapi sampai bersumpah 3 kali. Sapa sing gelem mau sedekah, memberi makan orang lain, maka dilipat gandakan. As-shadaqatu lidabul bala. sedekah iku iso nolak walaupun iku roti siji ya Bu, apa nek roti kathah. Lah niku nek kita memang niate untuk sedekah memberi makan kepada orang lain itu dirindukan sinten Pak? Ya, alhamdulillah. Makanya sing loman nggih pun pelit-pelit. Terus saya anak kula mau nek pelit iki kuburane sempit kok cacing pelit kok. Yo bapak sekali ya, Mbak. Urusane sulit, kuburane sempit kok bapakne minta tekake mboten dikasih ngoten lho Bu. Jadi pinter banget. Kamu jangan pelit nanti kamu apa itu kuburanmu sempit. Itu bener ya ngoten nggih. Bener hadis Nabi barang siapa yang napa pikir pelit niku dijauhkan dari manusia, terus jauh dari surga. Itu yang pelit nggih Bu. Nah kebalikannya tiang loman. Loman nek bahasa Indonesia ini apa Bu? Murah tangan. Tak apa tadi suka bersedekah. Nah itu dirindukan sinten surga. Alhamdulillah. Sebab nek memberi di Gunung Sewu itu bisa melunakkan hati. Napa Bu? Hati sing keras niku lho. Nek tiyang mau berbagi niku bisa lunak lembut. Jenengan kopi jare papane wonten tiyang wonten jenengan paling katakan lempeng. Napa terlaku apa hijau kok maling. Mengke nganti lak seje ya Bu. Wis suka memberi kok enek kumpul-kumpulan aku tak gawa roti, aku tak gawa apa Bu? Kerupuk wonten tok lah. Wonten niku tengati lak seje to nggih. Nah niku lunak. Lah itu baru di dunia. Belum nanti becek di kantor apa ganjaran surga. Allahumma amin. Terus nomor 4, orang yang dirindukan surga yaitu wasaqi Ramadan. Tiang sinten mawon ingkang turun poso bulan Ramadan. Kados sekarang iki nggih, poso bulan Ramadan. Pun konten to Bu, mulai bulan apa iki bulan Rejab, bulan Saban, kita donga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana wa Ramadan. Alhamdulillah sakniki sampun dugi. Syukur ya Bu, kalau dibebas lah. Kalau pernah ngoten. Kita masih diberi kesempatan pinangge bulan Ramadan. Ki iso ngaji malih. Alhamdulillah nikmat sing paling kathah niku. Tiyang niku kula badhe langsung terlebihan sepanjang jalan niku kok nemuin tiyang sedo niku wonten tiyang 3. Ya Allah, iki gak iso nemoni bulan Ramadan. Ya Allah, alhamdulillah kita masih ketemu bulan Ramadan. Asline yo pengen
umurnya sudah nggak sampai, akhirnya mboten saged ibadah bulan rasane tiyang itu nek pun ngalami ya Bu. Nah makanya ini maupun kesempatan untuk kita gunane poso wonten bulan ben kuat pripun ngoten nggih Bu, sahur nggih Bu, terus aja kerja sing berat-berat kok usung-usung botol lepok kesel nggih arek ngelak ngoten perjalanan jauh panasan dan untuk mengurangi ngoten niku nggih syukur-syukur nggih kerja sing enteng-enteng nggih Bu, kerja tapi aja sampai posone dina apa negarane jenengan hotel 3 kali sing teng saben nggih esuk ndang makan Bu jam 6 ndang makan kok jam 9 atau 10 sampun wangsul ngoten nggih sing panen itu sing betul sing panen lah iku nggih ujian gitu kaya poso-poso panen nggih Bu sing bener nggih kebengi to sakit kaki nggih Bu monggo iman-iman monggo kita lampahi ibadah bulan Ramadan man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa mawon man niku sinten mawon sing purun ibadah poso napa ibadah sedekah napa tadarus wonten bulan Ramadan dengan iman. Nah, imanan iki nek artine membersihkan diri, membersihkan hati. Nah, hati ini dibersih ada bulan Ramadan iki lho nggih Bu. Arti makna sedalam artinya buatan imanan itu coy buatan imanan itu menurut tafsir itu artinya dengan membersihkan hati yang bersih ini dengan keyakinan menjalani bulan Ramadan ibadah maksudnya terus berarti sabar ini membersihkan diri sangka sikap-sikap perbuatan ingkang boten sae dari ucapan perbuatan itu akhlak perilaku nih dibersihne dari akhlak yang jelek niku artinya sinten ingkang bisa membersihkan hati jiwane membersihkan perilaku dari perbuatan jelek kufiro lahu maka dingapura dene Gusti Allah terus berarti napa dimasukne teng surga dipun saged pari ya Bu padahal ini dadose surgane rindu dumateng 4 golongan nomor 1 ahli Quran orang yang senang membaca Al-Quran. Nomor 2 lisan bisa menjaga lisan. Nomor 3 wal jian memberi makan pada orang lain. Terus nomor 4 so ini Ramadan poso wonten bulan Ramadan. Alhamdulillah mugi kita saged termasuk 4 golongan iki sedaya. Allahumma amin. Ngoten nggih Bu harapane apa yang disampaikan Rasul namanya hadis. Buat kata monggo kita ngaji ya Bu. Kita kirim hati kalian di matang pengarang kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulama'i wa syuhada'i wa jami'il malaikati muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila Kiai Haji Saleh Baris Surabaya, Kiai Haji Abdullah Baris Surabaya, Kiai Haji Bisri Mustafa Mbak pengarang kitab Al-Iblis, Kiai Husain Ilyas Mojokerto guru tafsir Al-Iblis dan guru-guru kita, orang tua kita, mentor kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo kita buka tafsir Al-Iblis surat Al-Baqarah juz 1 ayat 101 halaman 32. Sampun panggih? Monggo sesarengan Mas Basmalah. Bismillah.
ngersane Allah. Musaddiqan kang ambeneraken lima manggu marang barang kang tetep ing dalem sertane Bani Israil. Nabada farikum mongko buang sapa patok golongan minaladina saking wong-wong akeh utul kitab kang den paringi sapa aladina ing kitab Allahi ing kenane Gusti Allah taala ing kitabe Gusti Allah taala wara duhurihim den buang apa ing burine gegere aladina utul kitab kaannahu kaya mituhune aladina layak lamun iku layak lamun ora padha ngerti sapa aladina wa tabahu lan padha manut sapa Bani Israil atas lu ing barang kang maca asyaitonu sapa pira-pira setan ala mulki ing atase kerajaan Sulaiman Nabi Sulaiman wa ma kafara lan ora kafir Sulaimanu sapa Nabi Sulaiman walakin asyaitonu tetapi setan iku kang padha kafir kafaru iku padha kafir asyaiton alimuna mulang sapa setan anasa ing para manusa asifra ing ilmu sihir wa ma unzila lan barang kang den turunaken iya ma alam malaka ini ing atase malaikat loro di Babila ing tanah Babil Haruta iya iku Harut wa Marut lan Marut wa mayal imani lan ora mulang sapa malaikat min akadin ing wong siji hatta yakula hingga ngucap sapa malakani innama seune mestine mahnu utawa ingsun iku fitnatun dadi fitnah fala takfur mongko aja kafir sira fayaat alamuna mongko padha metuwa sapa anas minhuma saking Harut lan Marut main farikuna ing barang kang padha misah antar sapa nas iki benal mati kelawan ana ing antarane wong zaujahi lan bojone wong wa ma'hum lan ora ana utawa nas iku bidorina padha bisa gawe kemelaratan ya anas bihi kelawan mami agati ing wong siji illa billahi angin kelawan kekuasaane Allah wa ta'ala ala padha mituhuna sapa anas maya dulu ing barang kang malah ya duna barang kang padha larataken ing nas wala yafa'uhum lan ora manfaati ya ma wala qad lan yakti teman alimu lan manistara waro sapa anas yakti utawa wong kang tuku iya man ing mayufan iku nahu malahu ora ana iku tetep keduwe man fil akhirati ing dalam akhirat min khalatin utawa bagian wala bisa lan yakti elek banget apa sawiji-wiji masyara kang padha nyekel iya nas bihi kelawan angkusahum ing awak dhewe ne anas sing musa law kanu lan lamun ana sapa anas iku yak lamun padha ngerti sapa anas walau annahum lan tetep setune anas Bani Israil iku amanu padha iman sapa Bani Israil wa taqau lan padha wedya sapa Bani Israil lamasu batun yakti utawa ganjaran saking kersane indallahi utawa yaitu Allah Ta'ala khairun iku khairun bagus laukanu lana sapa Bani Israil iku yak lamun padha ngerti sapa Bani Israil sampun monggo kita waca petane bali malih mulai ayat 101 sampai 103 dheweke iku samangsa ketekanan utusan saking asale pangeran maksudnya niki sing Bani Israil niku tiyang Yahudi kang utusan mau sejatine ambeneraken marang kitab-kitabe dheweke mongko sebagian saking ahli kitab padha buang kitab Allah ana ing burine gegere artine ora ngopeni kaya dheweke ora ngerti dheweke iku padha nuruti apa kang diucapake
dening setan. Nalika zamane Nabi Sulaiman ora kufur, nanging setan padha kufur. Setan padha mulang para manungsa sing gelem-gelem den mulang ilmu sihir lan donga kang den turunaken marang Harut lan Marut. Ing mangka Harut lan Marut ora mulang marang wong siji hingga dheweke muni terus terang. Satemene ingsun iku ora difitnah, mula sira aja padha kufur. Nanging dheweke meksa sinau saking Harut lan Marut ilmu sihir, donga-donga kang misahake antarane wong-wong kang padha jejenggan. Sejatine wong-wong mau ora bisa ambebayani apa-apa kejaba kelawan idine Allah Taala. Wong-wong mau padha sinau donga-donga kang ambebayani serta ora manfaati. Sejatine dheweke wis padha ngerti yen lakon-lakon kang kaya mengkono mau ora oleh kebagian saking ganjaran. Lamun wong-wong mau padha iman lan takwa mestine ngerti yen ganjaran saking kersane Allah Taala iku luwih bagus. Alhamdulillah kita sampun maca niki dhewe napa Bu surat Al-Baqarah ayat 101, 111, 102, 103. Nah, ayat niki tasih berkaitan kali ceritane sinten Bani Israil. Kaume namine Yahudi, wonten sing Nasrani, wonten Yahudi. Lah niki lho. Niki artine bahasa Indonesia kula waose maksude mboten bingung nggih. Arti ayat 1 keterangane bahasa Indonesia itu terjemah pakai baru tafsir. Dan ketika datang kepada mereka yaitu Yahudi seorang rasul dari Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, tiba-tiba sebagian mereka membuang kitab Allah. Terus lalu mereka Yahudi mengikuti apa yang diajarkan setan pada masa kerajaan Sulaiman, sedang Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir dan mengajarkan kepada manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat yaitu Jibril dan Mikail di Babil itu Mesir, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tiada mengajarkan kepada orang kecuali diinginkan. Sesungguhnya keadaan kami hanya ujian bala dari Allah. Karena itu kalian jangan kafir, jangan mempercayai sihir ini. Tetapi mereka tetap belajar dari keduanya ilmu sihir, segala yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Padahal mereka takkan dapat membahayakan dengan sihir itu pada seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan mereka belajar apa-apa yang bahaya dan tidak menguntungkan mereka. Dan orang yang mengucapkan sihir tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Dan sungguh busuk apa yang mereka pilih untuk diri mereka andaikan mereka mengetahui. Terus ayat 103 terjemahnya. Dan andaikan mereka sungguh beriman dan takwa, pasti pahala yang disediakan Allah lebih baik andaikan mereka mengetahui. Dan ini gampangannya yang tadi itu ayat 101 nggih surat Al-Baqarah asbabul nuzul. Asbabul nuzul itu artinya sebabe turun. Sebabe turun itu lho. Ayat 101 iki apa? Ngoten nggih, Bu. Nah, niku Allah niku telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Sing isine niku juga mengandung kita Taurat. Ayat yang 100 yang kemarin itu kan tiang Yahudi Bani Israil pelajari kitab Taurat. Di dalam Taurat itu kan menerangkan akan datang Nabi di akhir zaman. Dan buat diteni, lah dia janji tiang Yahudi, nek kalau nanti Nabi akhir zaman itu datang seperti disebut dalam Taurat, dia akan beriman. Boso ngerti nek Nabi akhir zaman itu Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, boten turun taat ika. Sebabnya apa? Nabi Muhammad niku dari bangsa Arab. Karepe niku dari bangsa Yahudi. Itu saking sombonge.
bahkan tiang sihir niku niate awal sebabnya sihir karena sifat iri. Nah, iri jadi kira tiang Yahudi kan boten seneng dengan Nabi Muhammad to nggih. Kon pelajari Al-Qur'an boten purun, tambah pelajari ilmu sihir. Nah, to nggih. Terus dah kaitane kali itu nyebutne Nabi Sulaiman nggih. Niki ceritane zamane Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku teng kamar mandi, jenengan ngarani napa Bu WC. Nah, niku pakai cincin Nabi Sulaiman. Lah cincin niku ada tulisan Allah. Kalau kita itu punya leontin atau cincin kok ada tulisannya Allah, nek masuk kamar mandi dilepas gitu. Nah, hati loh nek punya leontin apa tulisannya Allah, apa cincin niku dilepas. Lah Nabi Sulaiman waktu ke kamar mandi dilepas cincinnya, dititipne teng istrine. Al-Jarodah istrine namine istrine sinten Nabi Sulaiman. Lah waktu dititipne teng istrine wau, lah niku wonten setan. Setan jin niku nek ngarani membo-membo. Bahasa Indonesia napa nggih? Pura-pura nyamar dadi Nabi Sulaiman. Minta cincin wau. Lah cincin yang dipegang istrine wau nggih Bu. Nabi Sulaiman masuk WC pakai cincin ada tulisannya Allah dititipne ke istrinya Al-Jarodah istrine namine. Lah bareng wonten setan niku mah pinjam mana cincinnya? Persis Nabi Sulaiman toh kasihkan oleh istrinya Nabi Sulaiman. Lah akhirnya cincinnya wau digunakne untuk disalahgunakan. Akhirnya manusia setan lain tunduk kepada apa nih setan sing ngadu cincin wau lho Bu. Lah niku terus Nabi Sulaiman keluar dari WC. Mana cincinku istriku? Loh, tadi bukan jenengan kalau Nabi Sulaiman. Bukan. Berarti saya mendapat ujian. Tadi kalau bocah wau lho Bu, kena fitnah, kena galak. Berarti kita kena ujian yang besar toh nggih. Selama ini kan Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan jin, menundukkan setan, menundukkan manusia, hewan semua. Saged tunduk dumateng Nabi Sulaiman. Bahkan wonten ceritane Ratu Balqis nggih Bu. Ratu Balqis ingkang cantik ingkang kuasa. Niku sampai tunduk dumateng apa raja. Kados semua sing jenengan maos mau. Innahu min Sulaiman wa innahu ala taqlu. Lah nek jenengan kata taqlu pengen nunduk di sinten? Aku pengen nunduk di bojoku. Tak waca niku kata-kata taqlu jenengan sebute paling nunduk nek anak kok gak gelem tunduk. Paling asline niku ilmu pengasihan niku, mahabbah niku. Apa meneh? Tapi ojo usir bojone wong ya Bu. Bojone wong kok sing nganggo ilmu iki gak oleh iki. Lah niku sing jenengan niku ilmu nunduk nek tiyang ben sinau. Innahu min Sulaiman. Kata-kata taqlu niku nyebut jenenge Sawatun. Niku domane Nabi Sulaiman nggih. Nundukne Ratu Balqis. Nabi Sulaiman saged nunduk ning sinten mawon. Saged bicara dengan hewan. Burung napa buhut-buhut ta nggih? Nah, makan Ratu Sabak diutus niku saged ngomong. Semut niku lho badhe lewat niku diomong. Semut padha ngira aku kalau pasukanku arep lewat semut ngikret to nggih. Nabi Sulaiman ini bisa bicara dengan semua hewan. Lah kok cincin niku dipendet setan disalahgunakne. Terus maten-maten setan niku nulis ilmu sihir. Ilmu sihir niku ditulis mantra-mantra. Lah kok tikekne teng bawahe porsine Nabi Sulaiman. Pas Nabi Sulaiman itu sedo kali setan mau dipendet diambil tulisane mantra wau ditutu-tutune teng tiyang. Ki lho Nabi Sulaiman iki tukang sihir. Selama ini menundukkan semua orang, menundukkan jin. Ternyata dia punya sihir ini. Nah, niku katane setan. Terus pas diutus Nabi Muhammad turun ayat itu. Wow, terus nerangne bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul. Nabi Sulaiman itu iman dumateng Allah. Sing kafir niku setan. Kata saged dipahami ya, Bu? Nah, waktu ceritane niku makane turun ayat 101 102. Nah, terus berkaitan kali sihir. Lah niku pentaan dumateng kitab Al-Qur'an. Tiang Yahudi Bani Israil boten purun to nggih, malah pelajari ilmu sihir. Nah, ilmu sihir niki cerita bahwasanya sihir niku memang ada. Lah nggih to. Lah menurut napa niku ulama niku ada sihir Abdullah bin Ojak mengatakan
sihir niku juga napa niku dipelajari hukumnya haram gitu. Hukumnya haram. Wonten Umar bin Khattab mengatakan tiang ingkang melakukan sihir hukumannya dihukum mati. Hafsah istrine Nabi putrane Abu Bakar dia kena sihir budak wanita. Nah itu kena sihir. Terus Rasulullah pernah disihir. Nah, berarti Rasulullah kena sihir iso. Berarti manusia umatnya bisa kena sihir. Ngoten nggih Bu? Sihir jenengan ngarani santet niku lho Bu. Tenung santet guna-guna apa pengasihan apa mawon sing sekiranya melupakan orang dari aslinya atau sopan. Kok terus justru melok bojone wong gak boleh pamane ngoten lho Bu. Iki bisa diarani kena sihir nggih. Guna-guna terus pamane koyo dijowo-jowo iki. Dadane koyo sesek, ndake kok dijojol apa Bu? Ngoten niku lho terus penting garis besar ngetokne napa niku. Lah ngoten niku namine sihir. Dan itu Nabi Muhammad pernah disihir, badannya wah perutnya sakit. Sing nyihir niku namine apa? Labid bin Asom, sinten Bu? Labid bin Asom, tiyang kafir pimpinane Yahudi. Niku benci ning Rasul, gak seneng ning kitab Al-Qur'an, pelajari sihir terus akhirnya nyihir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam keadaan sakit kena sihir niku. Terus Allah mengutus malaikat Jibril diberitahu bahwasanya Nabi Muhammad itu kena sihir. Terus rekmane Rasul rambutnya Rasul itu diambil. Teng sisire Nabi kalau rambut. Ibu hati-hati lek rambut mengebut. Nah itu dari sarana sihir. Nah kok buat getih main dengan darah main lho Bu. Hati-hati juga nggih. Itu juga bisa jadi mediasi sihir. Nah itu diambil Rasulullah rambutnya terus diubet-ubet nih kayak pocong ngoten lho Bu. Kayak pocong dipocong kayak pocongan kayak boneka itu di ubet-ubet jumlahnya itu 11. Nah, itu Rasulullah sakit. Terus akhirnya Rasulullah pirsa nek piyambake ibu Rasul disihir, sing akhire Jibril nggih ngutus Abu Bakar Umar di belakang rumahku ada sumur ya Abu Bakar, tolong kamu ambil di situ ada kayak pocongan ngoten lho Bu. Kayak boneka dipocong. Jenenge nduk TV kan wonten tadi kok dari nah itu tolong diambil bener tibake wonten kados boneka nggih Bu dipocong ini Bu. Terus akhirnya turun 2 surat yang secara bersamaan. Napa surat napa? Al-Falaq kali surat An-Nas. Al-Awidatain 2 surat yang turun bersama-sama. Sebabnya napa? Nabi kena sihir sing nyihir namine Labid bin Asom tiyang kafir to nggih. Terus akhirnya surat pertama diwaca. Jenengan lalu nggih Bu napa ning istighosah Qul a'udzu birabbil falaq. Napa tali pocong sing pertama rambut Rasulullah diulek-ulekne teng boneka kalau putus tes. Rasulullah kok sembuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tes. Nah, nggih Bu, sampai Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sampai itu kedua surat itu Qul a'udzu birabbil falaq, kalau a'udzu nas nek digabungne jumlahe wonten pinten? 11 ayat. Berarti pocongane wau rambutnya taline wonten 11. Pas niku putus kabeh Rasulullah dengan izin Allah sembuh. Ngoten nggih Bu, niku critane sihir pertama. Sakit badan Rasul kok ditusuk-tusuk. Nah, ngoten. Terus menurut syariat agama Islam, cara menyembuhkan sihir niku wonten nggih. Niku wonten pendapat ulama Al-Qurtubi napa nggih matur. Pamane tiyang ahli sihir, wonten nggih sihir terus enek sihir kok berobat malih teng tiyang sihir. Niku wonten sing hukumne makruh. Makruh iso makruh Bu. Sing bener berobat secara Islam. Nek saranipun Rasulullah orang kena sihir cara menyembuhkan pertama kita mengambil daun bidara. Rasa daun bidara Bu? Senes daun kelor lho Bu. Bidara itu rada gede, nek kelor cilik-cilik bidara sayur itu kelor nggih. Senes kelor daun bidara jumlahe 7. Daun bidara jumlahe 7 ditumbuk, diulek. Nggih to? Dibuat minum. Diminum 3 tegukan. Terus mungkin lebih dibuat mandi. Waktu numbuk niku dibacane napa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan ayatul kursi. Ngoten nggih Bu? Niku cara menyembuhkan bila orang niku kena sihir.
sihir itu secara Islam. Nah, yang penting dibaca ayat kursi wau sampun lupa. Lha iku berarti carane ya apa? Nyembuhne napa sih? Sihir. Bu, apa sihir ki oleh ditolak napa dibalekne ngoten? Kula beritahu. Nah, niki nek donga ben gak kena sihir, narudu bikal ada amin kuli bisatin wa bil ismi narmihim minabudi bisatat ku artinya cerai berai. Jadi nek wong nyihir terus diwacane iki itu insyaallah bercerai berai. Narudu bikal ada amin kuli bisatin wa bil ismi narmihim minabudi bisatat niku tolak. Nah, terus nek balik nek sihir, Fatimah belajar ngerti ya, oke. Lah niku sing ijazah nek sing niku tak kitab Ibnu Katsir, lah sing niki saking Yai kula Saleh apa Husain Ilyas. Nah, carane balik ning santet kok sihir nggih, Bu. Ane wis mau nek sihir terus diobati sembuh ta carane wae. Lah sihir iki dibalik ning yang tukang sihir. Kurang ajar to nggih? Dibalik nih. Balik nih. Iya nek bel-bel nyerang dhewe ngoten lho. Kalau rugi jenang terokne nggih. Balik ini santet sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu balik. Olah sumpah. Luput sing diarah. Kena sing ngerah. Kulhu sungsang. Balik dalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kulhu balik. Jempolak jempalik. Suara balik. Nek balik saking kersane Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten dulur papat. 5 maujud. Sirah badan lan sempurna. Ngendikane Hasan Wali. Jaga bayi. Sopo sing kena sihir? Katakan namanya apa niku? Amat. Amat. Terus selamat. Saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun jenengan iso kapane. Nek kena wonten tiyang kena sihir nyoba timbang ndang Jawa wau niku cara balik ini. Bojone kok guna-guna wong lali ra glune pacane. Lah jenenge mboten ngaji kali kula lah kita ta. Dicukup enggak ono dijojo-jojo. Dibalekne sing gawe. Ben melok rasane ya, Bu. Lah niku ajarane ngoten. Ngoten nggih. Nek catet deh. Nggih ta? Dengar nggih. Rasane dukun salah kali kabeh to nggih. Jangan balekne napa sih sihir santet, tolak santet. Saged dipahami nggih, Bu? Nah, terus sakniki kula mugi sisan carane ngusir jin. Karena omah terus ngedeni wong. Iki kok anake bengi kok lilik-lilik kesurupan. Iki amane iki kalih jare teng Mojokerto kok sing pengawi lilik-lilik ngono. Bae kok kok ngedruwo. Makin-makin kok yo kosong. Lah iku kok dijajahi Husain Ilyas niku. Pertama niku maos kirim Fatihah yen dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Kirim Fatihah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, terus matur ngaten dumateng napa niku Ahmad Syekh Ahmad Mubakir. Mubakir niku lho Bu. Nah, Syekh Ahmad Mubakir niku Subakir Syekh Ahmad Subakir sing babat di wilayah Jawa. Lihat wilayah Jawa niku kuwaker. Rene sing iso nundukne. Lah sing iso nundukne Syekh Ahmad Subakir. Dan iku pakai donga niki. Sapa sing maca donga niki iku wis dianggep putune Ahmad Subakir. Oleh jin sing niku lho Bu, enek tempat kok kuwaker bocah kok kesurupane ben-bengi mlirik-mlirik enek bayi kok mlirik terus ngoten niku bene bayi rewele to. Kesurupan intine wong tolak jin. Lah tolak jin niku enek sing diwaca niku sungsang sapa mbli ya. Ngono ki kok pergi tapi kadang kok ngancam. Lah tapi nek diwaca niku sing tak maksud niki, dhek pergi dengan kesadaran sendiri mboten dendam. Enek jin niku nek diusir tapi macam wes ngusir aku bales mawon. Tapi nek diwaca niki mboten. Insyaallah nggih Bu. Sing kula ijazahne niki. Lah niku pertama Fatihah yen dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, nomor 2 dumateng Syekh Ahmad
Subakir. Kedua kirim Fatihah dumateng Yai Haji Husain Ilyas. Sing mari gitu. Terus nomor 3, nomor selanjutnya kirim Fatihah dumateng kedua orang tua kita. Gitu. Terus kirim Fatihah ingkang bapak desa. Gak usah nyebut desa ning apa wae, sing bapak desa, ngoten nggih Bu, jenengan tempatnya ini lho. Nah, ngoten niku diwaca ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila Syekh Ahmad Subakir, ila Yai Haji Husain Ilyas, kedua orang tua kita yang bapak desa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus maaf. Subhana man istajaba bijabarutihi an khalqi ainun tarahu la nida wala tidak siwa. Bacanya pelan-pelan Ibu, dibaca 91 kali, disebul di tengah air, diombeni tiyang apa sing lari kesurupan gitu. Utawane tempat-tempat Ibu disauri pakai pasir apa doa sing kula baca wau Ibu, insyaallah jin jenis apa aja akan pergi dengan kesadaran sendiri. Terus kok gak sapi ngono. Carane iki ngusir jin nggih, nek mageri tempat pakai air kursi. Nek mageri lho nggih, tapi nek ngusir pakai dulu. Yang caket sing kene nyatet. Subhana. Wis Latin mah mboten napa. Sampun? Kula ini subhana. Man istajaba bijabarutihi an khalqihi fala ainun tarohu lanida wala tidak siwahu. Diwaca ping 91 kali. Ngoten nggih Bu. Pertama wau kirim Fatihah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, Syekh Ahmad Subakir, sing bapak desa, kedua orang tua kita. Oke Pak. Terus carane kados kula wau nggih Bu. Lah niku sapa ngerti nggih wong jenenge tiyang kok nek tombone kok mlilik-mlilik kesurupan ngoten nggih Bu. Golek dukun-dukune tambah dukun kafir, berarti pengen menyang. Lah nggih ta, rasa bingung. Iku mau ora aku mati landi. Lah ngoten nggih kula iki dadi sing jenengan iso menyelesaikan masalah sendiri. Nggih to. Nek omah dol iki omahe angker, rasa aku tadi pacake donga niki mengki tak pergi dengan kesadaran sendiri. Jin itu non sewu, enak jin kuat. Non sewu lo kalau dalu kan kapan hari film tertiki kan ngenteni lari tak taruh itu, tadi terus turun sakset banget. Nonton kok dinipeni kok. Jin itu kuatan itu ya, sampai sopo ngomong bingung awan berarti kayak jin. Lo biasanya nonton memang suatu tempat itu ada jin, saya bisa mimpi itu lihat. Nah, ada itu. Nah, jin itu ada dua, jin sing iman dan jin ingkang boten kafir. Lah makane wa ma qala ujina wal insa ila ya. Awan ku gak nyekani jin karo manungsa kejaba damel ibadah. Lah jin iku asline kan kene sujud dumateng Nabi Adam boten nurut to. Kan dendam kepada manungsa. Makanya kita jangan napa minta bantuan ke jin lho Ibu. Sombong mengke. Kita itu lebih sempurna dari jin. Wonten kudu tatap nggih. Orang sadar itu butuh tatak ya. Saya mau aku tuh kalimat hitam mati musalimah lah. Itu untuk lewat di tempat yang mau angker juga ya. Sing istiqosah dengan mau tahu ya. Itu mantan utawa gangguan dari ular bisa apa lewat sing galak itu diwaca nih. Aku tuh kalimat hitam mati musalimah. Lah sing istiqosah. Sing kula atur jenengan mau subhana man istajaba bijabar kulihat qalbi ainun tarahu la nida waladida siwahu. Niku donga mengusir segala jenis jin. Jin akan pergi dengan kesadaran sendiri. Ngoten nggih Bu saged pahami? Nah, itu kula gitu ya. Berarti mau menenge ilmu nggih, berarti dipahami. Ora enak ilmu niku nek purun apa belajar mesti saged nggih Bu. Kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan doa. Ojo sampai ngoroni wong pinter nggih Bu. Iki kesurupan ngoroni pinter semua ora apa jenenge. Wong bodoh. Lah kita tahu ilmunya doa. Nah itu doa tolak santet nggih Bu, tolak sihir, doa mengusir jenis jin. Nek doa perlindungan nggih
Ben ngekei kula matur ben gak kena santet sihir nek badhe tidur niku maos saya kok. Mas wala ya tutik cuma wala lagi. Tarik nafas boten nafas. Terus disane seluruh tuh. Nek senek piye? Wonten ditarani nggih wau. Daun bidara wau nggih Bu. Terus diwacane ayat kursi ping 7. Nah niku cara ngobati ngoten. Insyaallah sembuh. Iku sakit mari ya Bu. Sihir, kita sebabnya bakal pelajari tentang niku. Dan terus ini keterangan malih niku. Sihir itu ada 8 macam. Ada pinten Bu? 8 macam. Menurut Abdullah Al-Qazi dalam kitab Ibnu Katsir niki sing kula waca niku. Sing Ibnu Katsir itu karangan Salim Baris kasare kali Abdul Baris sing Fatihah wae lho Bu. Nah, kalau mau ngeten mau saya informasi. Nah, kalau ada yang menerangkan tentang sihir, terus itu piye kalau ngoten? Terus tadi malam ini lho ngipi didatangi senyara kita ini. Abdullah Baris itu pas kok kita wah kira atau padanan Mas kok ngipi. Ustaz Abdullah Baris kok ora kita iki. Berarti sampai diberi kemudahan untuk nyampe deh gitu. Lalu selama terus Surabaya mulai 2001 sampai 2015 ngaji kitab niki dumateng Ustaz Abdullah Baris. Terus lanjut ke Mojokerto 2015 sampai Corona 2022 ngaji kitab niki. Jadi ini nyambung, makanya kalau betul nanti putus, tetap kedua kita itu belum pelajari. Anda paling gampang udah gitu. Nah, saat ini dalam Ibnu Katsir wau disebutnya sihir itu ada 8 macam. Sihir pertama sihir tukang sulap. Nah, hati-hati, karena hanya kita itu ulang tahun undang pesulap gitu, itu bisa kategori sihir. Hukumnya iso haram. Sihir tukang sulap ramalan. Tak delok tanganmu kene iki nasib kowe. Hati-hati lho iki ramal yang mboten percaya gitu. Nah, itu termasuk sihir. Kaum dan penyembah bintang. Bintang ini lor nek muncul engko berarti nasibe kok muncul elek ya pun percaya ngoten. Lah itu termasuk sihir. Gak lagi pelajari hukum yang haram. Nomor loro sihir dengan hipnotis. Iso hipnotis lho. Nah, itu dan kekuatan penglihatan perasaan hati. Iki asline wong elek di hipnotis jadi ketok upabi, ketok upayu, ketok buatan lah. Itu hipnotis. Nah, itu termasuk sihir. Nomor 3, sihir dengan bantuan jin dan roh. Ya, jin itu didatangi pakai menyang-menyang nyebut-nyebut ku ono. Panganane jin termasuk menyang. Nek jin Islam panganane niku balung nek jenengane apa? Tulang sing disebut dengan menyebut namanya Allah itu panganane jin Islam. Nek jin kafir panganane yo darah, sampah. Lah ngoten niku lho Bu. Makane metu kamar mandi kedang aku diberikan minal kunci supaya tempatnya jin itu manggone ning kamar mandi. Makane kamar mandi Bu, sapu dalu-dalu nggih. Ngontoni jin jenengan. Lagi ndak petas nggih. Nah, sampai jin itu tempat kotor ning hutan-hutan, ning kamar mandi, ning WC. Ya, tempat jin iki yo wonten biasane jin Islam. Nek sing elek yo jin sing nakal. Nah, niku lagi. Nek sing uyah gede pati abang kok gedhuwo. Nek jin sing napa sirairan menungso. Lagi. Lah nek sing cilik ada napa uyah. Lah sihir dengan bantuan jin dan roh. Itu namanya juga apa sih? Sihir. Terus nomor 4, sihir sulap dengan mempengaruhi penglihatan. Pakai sulap. Apa negarane? Bin salabim apa? Mai bute enek paling gak enek hati-hati. Itu namanya ya sihir. Sulap hati-hati loh. Tukang sulap. Pun percaya tukang sulap gitu. Jadi mempercayai sihir mengubah pandangan mata. Memang bantuan setan jin. Terus nomor 5, sihir dengan dibuat dengan alat-alat seperti zamannya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini mengundang tukang sihir. Terus napa itu tongkatnya dikasih minyak napa air raksa. Terus seperti ular-ular sing napa niku gerak-gerak. Terus Allah memerintahkan Nabi Musa, "Hei Musa, keluarkan tongkatmu." Nah, artinya menjadi ular yang besar memakan ular-ular tukang sihir Raja Fir'aun. Berarti mulai Raja Fir'aun zamane Nabi Musa, sihir itu satu bener. Nah, itu sihir dengan dibuat dengan alat.
Terus 6, sihir yang dilakukan dengan obat-obatan. Nah, itu biar bisa. Nah, temennya obat-obatan, makanan, ben kebal, ben iso miber. Lah itu namanya sihir. Kata dia Bu, niku biar disebut. Terus nomor 7, sihir dengan kata-kata atau mantra-mantra. Mantra-mantra dengan terus pokoknya kata niku namanya dia sihir. Nah, 8, sihir dengan mempengaruhi orang yang lemah. Wong wis lemah kudu orang dipengaruhi diwomongi tapi pakai jenengan carane apa hipnotis apa gendam. Nah, kata niku lho ya Bu. Nah, niku namanya dia sihir. Lah mempelajari sihir hukume kan. Ngoten kok nggih. Saged dipahami ya Bu. Nah, niku nek ya Babi nek riyen nyebutne sihir niku nek biasane santet niku diambilne saking darah hek. Pirsa Bu, darah hek niku diminum niku iso kuat masuk. Gila nggih Bu. Sampai kaya ngono dukune ngoten. Makane mediane biasane darah rambut. Nah, ngati-ngati darah kedua niku nggih Bu. Nek iwak rambut kali iwak iso dimanfaatne wong sing apa niku salah. Biasane pakai napa niku kemenyan, pakai bunga-bunga dan itu sihir tiang kakak. Asli mulanya disihir karena sifat iri dan dengki. Makanya setiap pagi dan sore disunahne maos napa niku diajari kul a'udzu birabbil falaq. Saya begitu kepada Allah dari waktu subuh. Min sari mangkolak itu nggih. Saking iri dengki tidak hasad. Hasad itu artinya iri dan dengki. Nek iri ki wong gak seneng, nek hasad ki wis gak seneng tapi gawe sampai berbuat untuk mencelakai. Berarti hasad itu tingkatnya sampun sak dhuwure gitu. Nah, itu sebabnya makanya orang berbuat sihir utawa santet karena sifat apa iri. Tanggo sing sitoke daganane waris, baksone waris, kok sing kene gak laris. Lah ngoten iku nggih iso diguna-gunai. Nek masak kok panas gek, ujuk-ujuk kok wis mambung. Lah ini juga apa guna-guna ya Bu. Carane pripun? Diwacane napa? Quran Birabbil Falaq, Quran Birabbil Nas, ayat kursi. Terus niku mau ngusir jin. Lah sing mediane santet tenan kan jin juga ta Bu. Diwacane wae donga panolak apa ngusir jin. Nah, subhana man istajaba bijabal tuhi anqi ainon la tidak wala tidak siwahu. Nah, itu tempat kita datang ke suatu tempat kok kita itu banyak yang ganggu ngoten nggih Bu, diwacani. Dipun saged ditayani ya Bu. Alhamdulillah. Iki sajane ilmune wong tuwek iki Bu. Kita lek wis tuwek iki Bu. Mboten apa. Alhamdulillah. Terus kesimpulannya terus ayat 203 itu nyebutnya bahwasanya dan andai mereka sungguh beriman, andai tiang Yahudi mau beriman ya dan bertakwa, pasti pahalane dikantos ganjaran sange Gusti Allah. Sange tiang Yahudi mau enggak kurun taat, enggak kurun beriman, malah membuat sihir, akhirnya tambah celaka dimurkai Allah. Dan Allah lebih baik andaikan mereka mengetahui. Itu ayat 103 gitu. Nah, kesimpulan ini itu dan selesai. Monggo kita apa niku di jalan yang benar sesuai syariat. Intinya membersihkan hati asofa. Hati itu harus bersih dari sifat iri dan dengki. Caranya itu pun didamel dikira sibuk ta Bu. Gak mikir wong liya ta nggih. Didamel dikir, didamel ngaji. Yang niku nek ngaji, entuk ilmu, bimbing. Akhirnya sifatnya dadi sami. Alhamdulillah. Pun demikian yang sakit saya aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan diri dengan ridhonipun Allah. Wonten kirang langkung nyuwun pangapunten mugi-mugi manfaat. Akhir salam wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durung doa Ibu. Allah
manfaat. Wasyafi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wasabit imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wa wasi' arzaqana ya Allah, lapangkan mudahkan rezeki kami. Ilal khairi qaribna, terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wa isyari abidna, terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Waqti hawaisana fitini wa dunya innaka alim syai'un qadir. Ya Allah, takdirkan pada kami semua ya Allah takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana amrana wa ashri, Allahumma mahfasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Ya Fatah, qulubana ala ta'amil Quran waj'alhu rahman, bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa memahami ilmu Al-Quran, ilmu agama sebagai sumber kehidupan kami. Allahumma bil ilmi ya Allah, perkaya kami dengan ilmu pengetahuan agama. Wazzaini bil hikmi ya Allah, berilah ketenangan batin pada kami semua. Wa arina bit taqwa ya Allah, muliakan kami semua dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah ya Allah, lengkapilah kami semua ya Allah dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua ya Allah rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia dalam lindungan-Mu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rabb, karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat, beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khotimah. Ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah, lancar, mudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerang dalam alam kuburnya, hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dari surga ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangi kami ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati, hasbi min su'ali ilmu bi hajati, hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini bersimpuh menghadap Ridho-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.